Биһиги билигин синабон булочкастыахпыт. Сыла 200 мл үтү сахары, 17 грамм дороганы кытты буккуян баран 10 минуте турорабыт. Сыты 15 грамм нахарытын кытыбыт. Онтан 100 столовый носка сахары кытты миксеринен буккаябыт. Bukkuyan baran 2 sımıt kutubut onunla emye bukkayabıt. Burata bukuluğun kenne dorohabıtıgar kıtan 1 çayная ложка ванильный сахар на бордук кутаммыт тесте мэхейебит. Оны 1 часка турор. Кытта господь 6 столовый носка сахары кытта 7 грамм корицаны bukkayabıt. Тестебитин тенитебит. Тестебитин тенитен баран нахарытынан садабыт. Онтон сахарда корицаны